Yeah, I wanted to be a fashion and designer. Nilikuwa nakujanga hii place and unaongea na more of the mechanics wanakuambia hey, kazi ni mzuri, sijui iko na pesa and mimi sikuijua kuna different types of mechanics. Okay. Yeah, so sile nilijua, so I wanted to know more. So interest ikakuja kuna hii ya wiring and kuangalia uwezo wangu inanifikisha wiring. Siwezi kuinua engine. So dimse kikuona, unafanya wiring. I will come to you. Nitakupitia nikipata hiyo shida. So like hadi unakuwa uko na more customers. Wow. Yeah. So customers nao wanafurahi kabisa. Yeah, they like this gender. Yeah, very true. Yeah. Mtu akwanga amejiplania life. It's God. So mimi hadi sikuwa najua nitavaa hii overall. Yeah, so mtu asichague wewe kama unaona unaweza chukua course nyingine itakupea do. Mimi nikipata pesa naweza enda hadi fashion. Yeah, if niko financially stable naweza enda fashion nilikuwa nataka. So mtu anza kidogo yenye inapatikana. Mugikuyu aigire wira ni wira, muthweri akiuga mchagua jembe si mkulima. Kwiragwo wira ni wira na ndukananyarare mundu ni undu wa wira uria arutaga, ni amwe nowe uifaiterio naga wira-ini ucio. Muthenya wa umuthi tucemanitie na Kairinu Kanini mwena wa Juja karia karathondeka ngari kana mashini cia ngari na waya wega nginyagia ngari ikarugama ringi. Hihi muiritu uyu niki giacungiriria korwo akiruta wira uyu wa guthondeka ngari, kuona wira uyu witikagie gukorwo uri wa arume, kuona ni wira nginya mundu agwaga rungu wa ngari niguo gukorwo akimithondeka. Ruru ni ruo rugano rwa muiritu uyu. Ngatho cio mwanya muno na ngonyitwo geni muno mureri wa Gikuyu Flavour Media, ngehoka ukiri thayu na nguhoyaga kaingi na kaingi aikororera video citu na ndu subscribe ite ugakorwo ugigi-subscribe ukahinya notification bell na nigetha hindi ciothe tuki-upload video njeru ugaikoragwo kiri wa mbere gukorwo ukimiamukira. Gikuyu aigaga wira ni wira na ndukanariririe mundu ungi ni undu wa wira uria akoragwo agikiruta. Anikio muthenya wa umuthi njohete thabari ngoka nginya kundu kuikaine ta Juja gakorwo ngicemania na muiritu ukiri aha, muiritu uria agikoragwo agikiruta wira wa gukorwo agithondeka ngari, tukorwo tukiaraniria nake agigitwire hihi gitumi kinene kiria giakorirwo agikicungiriria agikorwo akiambiriria guthondeka ngari. Nie njitagwo Nyarari ya Muranga, nyambe ndimuginyite ogeni guku gwa Gikuyu Flavour Media. Karibu sana. Asante. Wenda ukikorwo ukindariria maritwa maku? Njitagwo Irene Wajiko Gaitho. Yeah, jikaraga Juja. Okay. Irene re, ndirakorire we wi muiritu umwe jamba, muiritu urakorwo ugithondeka ngari, wira uria utendetwo muno makiria ni airitu aingi. No nyendeta ringi undarire gathabari gaku, weciririe atia hihi no ukorwo ugithondeka ngari na wambiriirie ri? Let's say like nie diabiri guthondeka, like sikuwa na hiyo intention ya kuwa natengeneza gari. I never thought of that in my mind. But sasa nilitokea huku nikamaliza shule nikajua life. I knew it was a good job. Yeah. So ulimaliza shule lini tuanzie hapo? 2022. Form 4 2022. Yeah. So that was last year but one. Yeah. Ugikirikia kirathi gia form 4 hi tarigi wekire atia tondu urakorirwo ugiuka thini wa garage no 2024. Before tukinyete ati ni uguka gukorwo ugithondeka ngari ri, ulikuwa unafanya nini after kumaliza shule? Biashara tu, kuhaso kidogo before nijue course yenye nataka kufanya. Like nijirealize what is life. Yeah. Kuna course yenye ulikuwa unataka kufanya apart from kukua? Yeah, I wanted to be a fashion and designer. And then what happened? Some personal issues. Yeah, and financially. Okay. Now ni gwakinya ihinda wakorwo wandariria atiriri ndwendaga ona ndwaneciria ati kana no utuike makanika kana engineer wa ngari. Riu niki giacungiriirie ukorwo ugika ati kana ugikora ni gukorwo ugithondeka ngari riu? Nilikuwa nakujanga hii place and unaongea na more of the mechanics wanakuambia hey, kazi ni mzuri, sijui iko na pesa. And mimi sikuijua kuna different types of mechanics. Okay. Yeah, so sile nilijua, so I wanted to know more.
So interest ikakuja kuna hii ya wiring and kuangalia uwezo wangu inanifikisha wiring. Siwezi na engine, siwezi kuinua engine. Yeah, I did. So I decided. So ugitutariria uhoro wigie wiring ri, unaweza tueleza maybe wiring ni ndo tondu andu aingi riria wagweta wiring ri kindu kiria gioka hakiri-ini ni wiring ya thitima, nowe uraiga ni wiring ya ngari. Hihi no ututaririe wiring ya ngari ni ndo? So hadi gari ukuwa na wire and like kuna kutengeneza radios, the lights, it needs wiring. For now, Na riu ukoretwo ukiruta wira uyu kwa ihinda rigana atia so far? 3 months. Hihi no nyende undaririe atiri, for those 3 months na wira uyu urutagwo ni arume muno makiria. I understand hata wenye unafanya na wao sai ni wanaume. Hihi ri thutha waku guka ri makwamukiriria ati aria mako magithondeka ngari? Walikuwa na kani jokes. Msichana hayuko serious. Walikuwa ananiambia ati like kuna mmoja aliniambianga ati nikuja na overall ni jipake matope nionekane nimekuwa job. Kwa nini? So hakuwa nadhani niko serious, alikuwa anakaa ni joke. So walikuwa wanakaa ni joke. So when I started, they started saying I'm serious. Wow. So wanakutreat aje so far? Like it's good because unajua si madem si wengi. So dem akikuona unafanya wiring, I will come to you. Nitakupitia nikipata hiyo shida. So like hadi unakuwa uko na more customers. Wow. So customers nao wanafurahi kabisa. I know they like this gender. Very true. Haya, atiriri thiini wa mawira tamaya ri ni ukoraga taringi no we muiritu thiini wa garage ino, na ni ukoraga andu aria morarutithania nao wira muno ni arume. He arume makoragwo ho ni matikagira airitu advantage, ugakora taringi ni arenda umwikire undu nigetha akuhengere wira. Umepatana na watu kama hao? Let's say sijapatana na watu kama hao. But mtu ni kujijua. True. Ukiamua umekuja job, hujakuja biashara zingine za kando. Kujijua, msajijue. Unajijua kabisa. Najijua. Wow, you are lucky hujapatana na watu kama hao. Kupatana naweza kupishana na wao. Unaongea like kuna kuongea, mnaweza ongea but unamwonyesha wewe yuko huko. Wewe uko hapa juu. Uko job. Wow. Haya, sasa naweza taka unielezee for the 3 months yenye umekuwa ukifanya. Kazi imekuwa aje? Wira wa wiring wina pesa kana ni no wira uguo? Iko na pesa. It's got money. And na si tu hii wiring, mechanic iko na pesa. Iko nayo. So wasichague kazi. Mtu asichague kazi. Unaweza nieleza wajira ndwari na any plans ati no utuike mechanic? Hihi mucii kana family arataku makwereria ata kuona wi muiritu na waiga ndiri harukagia apron ta arume aria ngingethe makuyukiria atia? Sema mimi washanizoea. Mimi mtu wa surprises. Okay. So hata useme nataka kufanya hii. Like wataona kani jokes but nikiamua wanaona ametu surprise leo. Wow, so they are happy. Wow, asante sana. Na no nyende taringi waririe riri muiritu wi hau we watura wendaga kwika kothi ya fashion na he mundu taringi wenda gwika kothi fulani no tondu mbeca taringi ni ciagai ugakora aikarite o hau de etereire nginya riria muciari wake agakorwo agietha mbeca nigetha mutware cukuru. No nyende waririe muiritu tawe muiritu wenda gwika kothi ingi na aigaga ndangienda gwika kothi ingi apart from iria endete na ngoro yake. Unaweza muongelesha? Naweza mwambia in this, najua si mtu akwanga amejiplania life. It's God. So mimi hadi sikuwa najua nitavaa hii overall. So mtu asichague. Wewe kama unajua unaona unaweza chukua course nyingine itakupea do. Mimi nikipata pesa naweza enda hadi fashion. If niko financially stable naweza enda hiyo fashion nilikuwa nataka. So anza kidogo, mtu anza kidogo. Yenye inapatikana. Kama wanapata zako za course ya salon na maybe unataka engineering ama accounting, wewe enda hiyo. Utapata ni unajilipia. Wow. Na uko na miaka ngapi? 18. Wow, you are only 18. Wow, na ni witikirite ati wira u niguo nguruta.
Wow, congratulations so much. Na ngwire atiriri we wi Kairinu ka guthii haraya muno ni gwitikira uria kuhana na your future is bright. Riu ri hena mwarimu uri urakoragwo ugigubundithia no nyende ukorwo kimutambura no indi nitugukorwo tukimwita haha twaranirie nake. Yeah. I big up to my teacher, Mr. Mandevu. Yeah, Mr. Principal, adi teacher. Yeah, he's the best. Nakoretwo agigutwaraga thabari gaka wega. Yeah. Wow, nigetha mwarimu agikorwo agiuka mwarimu ni gwenda ugikorwo gigicongerera haha uguo mundu gwitwo Mr. Mandevu, karibu sana na mwiroreri ngumenyithia ati turakorwo tukiaraniria na muiritu ukiri haha muiritu witikirite ati wira ni wira akaiga akuharukia afronta rume yari yagi agikorwo agikiruta wira wa gukorwo agigithondeka ngari. Mwarimu ni arikia gukinya, karibu sana, gwenda undaririe maritwa maku. Thank you. Ni na ni jetagwo Ndio mwana wa Muthoni. No Kairinu gaka ndikendete muno no uria ndekire ri ndonire karo turorete kamera takshikia ndekire kiru kimwe muiritu uyu ri nyarutire tondu arume ingi ri matioi kana wira wa makanika wa wiring kana urutu ni mwana wa ni mwana wa mutumia nona riu nani ri undu uria ndekire ri nie ndakerutire ndigateithie tuteithanie na hakohe beri nona no rukumania na hau ri nie ndaugire atiriri kandie wanga koma rungu ri wani ndi na overu nona na rukumania na hau ri nie ndaugire atiriri ona mamu ao ndakerira. Wow, no nyenda undaririe ko ihinda riu ria mieri 3 mukoretwo nake ri akoretwe muiritu taringi uhana atia ni arashikanisha maundu Ima ni tuona ni arathondeka ngari wega muno. Asa ona kindu kiria hari ri ni kindu kimwe muiritu uyu ri ingimutuma handu ri nyarathi na nyakoma rungu. Wow. Nona ko ndaona kada muhuthira uru na nginya thumana ciakwa ri ndamwihokera. Yeni. Wow. Asante sana na tugucokeria ngatho muno ni undu wa guikorwo ukinyitiriire gender no itu ni tondu gukiragwo what a man can do a woman can do it better. Na giki ni kionereria kiega ati undu uria mundu rume angika ona muiritu no agikorwo agigika na ngwiciria hau niho tugukorwo tugikinyia tabarira itu ya muthenya wa umuthi muthia umuthi tugukorwo tukiaraniria na muiritu ukiri aha muiritu munini muno wa miaka 18 uria ukoretwo akiuga ati ndaguikara hau nginya eterere aciari ake magikorwo magikimwethera kana aikare hau eterere mundu oke na kiwira kinene augite akuharukia iratu aharukie mubuto tarume na agikorwo akigwa rungu wa ngari nigetha agikorwo agigicithondeka. Mundu gwitwo Wanjiku ndirakimenya kana heno ndungi ungiongerera tukirikia. No ngimera wira ni wira. Mtu ajitume. Kwa ni kubaya huku nje. Ni kubaya. Yeah. Na ni big up kina Jugush. Yeah. Waje mnafanya na wao. Yeah, wao wote kina Jugush, kina Aditicha Jack, kina Joji. Yeah, wote ni wengi. Garaji ya Juja, yeah. Wow. Asante sana na mwiroreri ngumenyithia ati tukiuma kundu kuikaine ta Juja haha garaji-ini tugikiaraniria na muiritu ukoretwo gigithondeka ngari kana agigika wiring ya ngari na gucokeria ngatho cia mwanya muno ni gukorwo unyitanire na ithui ona guthie na mbere na gukirorera guku kwa Gikuyu Flavour Media na kuma guku kundu kuikaine ta Juja guku ni county ya Kiambu ni njitagwo Nyarari ya Murang'a ni ngatho. Wow.